Ćao svima, srećna nova godina i sve najbolje u 2021. godini. Nadam se da će nam ova godina biti filmski mnogo bogatija i mnogo lakša od prethodne i da ćemo se nagledati nekih velikih hitova koji nam tek slede. Hollywood definitivno je spremio dosta velikih i dobrih filmova, tako da mislim da tu nema zime. Inače, mi se vraćamo na našu temu najvećih reditelja. Danas pričamo o Sergio Leoneu. Sergio Leone je rođen 1929. godine, umro je 1989. godine, znači živio je nekih 60 godina i za 60 godina je dosta postigao po pitanju njegove filmske karijere i uopšte po pitanju filma generalno i ostao je zapamćen kao jedan od najvećih inovatora u filmskoj industriji zbog uvođenja raznih novih žanrova, filmskih tehnika i tako dalje, o čemu ćemo pričati u ovom videu. Leone je naravno najpoznatiji po špageti westernima i njegovim prepoznatijim stilom koji je podrazumevao izmenu krupnih planova sa ekstremno udaljenim scenama i to se najviše može prepoznati u njegovom filmu Dobar loš zao iz 1966. godine, gde je, da kažemo, ta tehnika korišćena tokom celog filma i gde su veoma upečatljive te scene krupnog plana, onda jedne scene koja je izuzetno udaljena i jednostavno naglašavaju tu napetost u tim svim scenama između negativaca i pozitivaca. Leone je, kao što sam rekao, rođen 1929. godine u Rimu. Roditelji su mu inače bili u filmskoj industriji, bili su jedni od pionira filmske industrije. Otac Vincenzo Leone, on je inače bio reditelj i poznat je bio kao reditelj Roberto Roberti, a njegova majica je bila glumica Edvide Valacreggi. U 18. godini inače naravno počeo da radi u filmskoj industriji i nakon toga je samo nizao uspehe. Naravno, kao i svi, da kažem, reditelji iz tog doba i glumci, jednostavno počeo da radi kao pomoćno osoblje, bio je pomoćnik reditelja i u to vreme su se snimali uglavnom veliki epski filmovi. Tu su inače bili visokobudžetni, pričamo o italijanskoj produkciji, tu su bili visokobudžetni filmovi za to vreme, znači filmovi sa izuzetno velikim materijalnim sredstvima uloženim u produkciju i Sergio Leone je radio naravno kao pomoćnik reditelja na tim spektaklima i to su prvenstveno Quo Vadis i Ben Hur iz 50-ih godina. Kao reditelj Mario Bonardi je tokom snimanja italijanskog epskog filma Poslednji dan Pompeja zamolio Leone, inače Sergio Leone, da uskoči u rediteljsku stolicu i od tada Sergio Leone počinje da se probija kao reditelj jer je jednostavno uvideo da je izuzetno vičan i uspešan u ulozi reditelja. Njegov, znači, debitanski film je bio Kolos Rodosa i nakon tog filma on počinje da snima, naravno, niskobudžetne filmove jer nije imao dovoljno sredstava, ali su, da kažem, izgledali i posjećali su na hollywoodske spektakle. Zašto su posjećali na hollywoodske spektakle iako su bili niskobudžetni filmovi? Zato što je Sergio Leone imao izuzetnu sposobnost da scenografski napravi film bogatim i da osmisli čitavu scenografiju koja je posjećala na najskuplje filmove Hollywooda iz tog vremena. 1960. godina počinje njegov, da kažem, rediteljski uspon i 1960. godina naravno epski filmovi gube na popularnosti i prestaju se snimati i Sergio Leone postaje jedan od načelnika žanra koji osvaja, da kažem, veliku pažnju publike, a to su bili westerni, naravno špageti westerni i njegov film Za šaku dolara iz 1964. je bio prvi u, da kažem, nizu tih filmova koji su inače kasnije proglašeni kao špageti westerni. I film je inače bio poznat i po pojavi Clinta Eastwooda, koji je do tada bio samo televizijski glumac i pojavljivao se u par serija i u tom filmu Clint Eastwood glumi
veoma upečatljivu ulogu koja ga kasnije lansira u svet filmske industrije veoma, da kažem, kao uspešnog glumca i kao veoma sposobnog glumca. Izgled filma je bio inače upečatljiv iz nekoliko razloga, prvenstveno zbog malog budžeta, delomično zbog španskih lokacija, znači filmovi su snimani u Španiji, nisu mogli da se snimaju u Americi, jer su bili jednostavno, nisu imali dovoljno sredstava, jedino je u Španiji u to vreme mogla se snima za taj novac. I posjećali su, znači, naravno na klasične američke westerne, a predstavljali su nasilno i moralno, znači, složenu verziju Zapada u to vreme. I jednostavno i po likovima i po radnji su bili veoma slični westernima koji su naravno snimani i na Zapadu. Leone zaslužuje, znači, titulu filmskog inovatora, to smo već rekli, a uvodi neke tehnike koje se koriste i dan danas u klasičnim westernima, naravno, a to je da su junaci i razbojnici su inače izgledali kao da su izašli iz modnog časopisa, bili su izuzetno stilizovani i jednostavno to je bilo nešto zašto se i publika vezivala ili za dobre junake ili za loše junake, a oni su morali da izgledaju fenomenalno u toj njihovoj stilizaciji. Naravno, moralna suprotnost je uvijek bila naznačena i recimo ono što je veoma specifično za filmove Sergio Leonea i za špageti westerne, a to pogledajte obavezno, obratite pažnju naravno kada budete gledali neki od tih filmova, da su recimo pozitivni likovi, to jest junaci, oni su nosili bele šešire, dok su negativci nosili crne šešire, tako da jasno možete razlikovati ko su negativci, a ko su pozitivci u nekim scenama, recimo kada dolaze novi likovi, gde ne možete da razaznate odmah naravno ko je ko. 1970. Sergio Leone nakon filma Bilo jednom na zapadu režira film Za šaku dinamita i naravno Sergio Leone nije prvobitno trebao da režira sam film, trebao je da bude producent, ali jednostavno zbog nekih umetničkih razmimoilaženja sa rediteljom Peterom Bogdanovićem, Leona su zamolili iz filmske kompanije da uskoči i da režira sam film. Radnja filma je naravno smeštena u Meksiku za vreme Meksičke revolucije i u glavnim ulogama se pojavlja legendarni James Coburn kao irski revolucionar i Rod Steiger koji je u to vreme bio meksički razbojnik. Inače, James Coburn je igrao u mnogim filmovima dalje i western tematike i ratne tematike i bio je jedan od takođe legendarnih glumaca Hollywooda iz tog vremena. 1980. godina Leone odbija ponudu inače da režira Kuma, jedan od prvih mafijaških filmova, ali je proveo 10 godina pripremajući novi, da kažem, epski projekat i taj projekat se fokusira na život jevrijskih mafijaša u Njujorku u 20. i 30. godinama 20. veka, koji su, naravno, prijatelji od detinjstva. Taj film se zvao, naravno, to je legendarni, Bila je jednom u Americi 1984. godine. I to je, znači, projekat koji je Leone zamislio pre samog filma. Bilo na jednom na divljem zapadu, znači, i to je inače i bio razlog da Sergio Leone odbije da režira Kuma. Kao što sam rekao, Sergio Leone je umro prilično, da kažem, mlad, 60 godina je napunio 1989. godine i imao je mnoge planove za mnoge filmove, recimo film o opsadi Leningrada za vreme Drugog svetskog rata, tako da mnoge projekte nije uspeo da realizuje. Inače, Sergio Leoneu je hrana bila veoma veliki porok i zbog čega je često bio u stanjima
u lošim zdravstvenim stanjima, jer je ta količina hrane koju je unosila prilično uticala na njegovo zdravlje. Inače, umro je od srčanog udara i njegov porok, to je hrana, je najviše uticala na to, to je prejedavanje. To bi u principu bilo to. Ono što je možda zanimljivo reći da je Sergio Leone imao određenih nesuglasica sa Clintom Eastwoodom, koji je bio jedan od njegovih najpoznatijih glumaca, i to je uglavnom na neki način i ostalo tako do njegove smrti. Eto, nadam se da vam je bilo dovoljno zanimljivo, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!